বজাৰ কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক আমি জনাইছিলোঁ। কোন হয় বজাৰ? এই বাবুৰাম ফুলাপুৰী আমি মাতো ইয়াতে মন্দিৰৰ লগতে ঘৰ, তাতেই তেখেতৰ ওচৰত আমি এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ বজাৰ কমিটি, লোকেল কমিটি। তো MSCৰ ওচৰত যোৱা নাই, তো MSC যোনে আছে তেখেতক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ বজাৰৰ ৰাস্তাকেইটা অলপ মেৰামতি কৰি দিয়ক, নহ'লেতো আমাৰ একদম বহুত অসুবিধা হৈ আছে, বজাৰত আমাৰ বেকাৰ হৈ আছে। আজি গোটেই দিন মালেই বিক্ৰী হোৱা নাই, কাষ্টমাৰো আহি পোৱা নাই, সেইকাৰণে এইটোৱেই জনাব। মই লংকা হাটুৰীয়া ব্যৱসায় সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী শংকৰ দেৱনাথ। আজি আমালোকে খেৰণী বজাৰত আছোঁ। খেৰণী বজাৰত ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া। এইফালে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছে, বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, ৰাস্তাত ৰাবিছ নাই, একো নাই, ৰাস্তাত কাষ্টমাৰটো সোমাব নোৱাৰে, বোকাৰ কাৰণে বেছি হোৱাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰটো নোসোমায়। গোটেই দিন আমি বহিয়ে আছোঁ। কিন্তু আমি আমাৰ যে ইয়াৰ লোকেল কমিটি যে আছে, লোকেল কমিটিৰ তাত আমি এটা এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ বজাৰৰ কাৰণে, যে বজাৰৰ আৰু ভিটাটো পানী উঠি গ'ল। বহুত কেইদিনমান আগতো বৰষুণ হৈছিলে, তেতিয়াও এনেকুৱা হৈছিলে। তো আমাৰ বেপাৰীকেইটা আমাক কমপ্লেইন কৰিছে যে এনেকুৱা অৱস্থা। তাৰপাছত আমি আমাৰ ইয়াৰ যে লোকেল কমিটি আছে তেখেতক আমি কৈছোঁ, ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক আমি কৈছোঁ যে এপ্লিকেশ্যনো আমি দিছোঁ ৰাইটিঙত। তো দিয়াৰ পাছত তেখেতে কৈছে যে তেখেতে কাউন্সিলক কৈছে, কাউন্সিলৰ পৰা বোলে টকা নাহে, এইকাৰণে এনেকুৱা। আকৌ আহিলে কাম কৰিব, এইটো কথা। কিন্তু ইমিডিয়েট ৰাস্তাটো কৰিব দিব লাগে, বনাই দিব লাগে, নহ'লে আমাৰ বজাৰ দিন যদি বৰষুণ হয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়, কাষ্টমাৰ সোমোৱাৰ কোনো ৰাস্তাই নাই, একদম যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধা হয়। আৰু আমি যে আহোঁ বজাৰত, সেইফালে ৰাস্তা ইমান বেয়া হৈ আছে, গাড়ী সোমাব নোৱাৰে, আমাৰ গাড়ীকেইটা ওলাবলৈতো বহুত ডিষ্টাৰ্ব, ৰাতিপুৱা আহিব নোৱাৰে। আজি ৰাতিপুৱা মাল দিয়াৰ সময়তে মানে যোনটো মাল ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আমাৰ ভিটাত আহিব লাগে, এইটো আজি 12টা হৈ গ'ল, কিয়নো ৰাস্তা বেয়া, গাড়ীটো সোমাব নোৱাৰে আৰু বৰষুণ, এনেকুৱা পৰিস্থিতি। তো গতিকে আমি আমাৰ ইয়াত আমি যে কম যে লোকেল কমিটিক কম, আৰু যে ইয়াৰ যে হেৰি আছে আপোনালোকে যে মান্থলি এটা বহাইছে বজাৰত, মান্থলিটো আমি দি থাকোঁ, প্ৰত্যেক মাহত এবাৰ লয়, দি থাকোঁ। মান্থলি কিমানকৈ দিয়ে? মান্থলি 20 টকাকৈ দিয়ে। আপোনালোকেতো ক'ৰ পৰা? আমি লংকাৰ পৰা। परिवर्तन सरकार पुलनगे परिवर्तन लियो तोवार से एकदम तोवार अंत नोन लदा खिरनी आरादा तुम बाजार के 2-5 पसन लांग मथा देलो के बाजार अंत न वाहे देलो दुकान लं सी अदर के सो पेन से नाम को बाजार लं के बाजार लो पंडे लितु वीकली मार्केट लो पंडे वीकली बाजार लो पंडे फॉर्म अदर को नहीं यदि नोन के बाजार न वाहे दे रात मांगे नंदले इन पला लोकल एमसी एमसी को लोकल एमसी के पिलो बिको लोकल एमसी के नॉन पुआन दा खिरनी बांके मोरे तुम लाफाम दे चीनो लोकल एमसी दोने बने चीने काम से क्लेम दे चीने लासे लोकल एमसी दोने बने चीने বজাৰ কমিটি মানে बाजार कमिटी तुम से चीनी रो तुम क्लेम नहीं फॉलो क्लेम देलो बाजार कमिटी को तो मथा नहीं क्लेम देलो तो की किसिम के नहीं लागा तुम सी रात ता नोन माहु प्रong लो बाजार कमिटी तुम सी काम कर नहीं फॉलो बाजार कमिटी क्लेम रात माहु प्रong लो चीनी दर विपसे लाफाम से पिनी आनी तो वाट lang लो यदि तुम अंदर ना मतलब बीजेपी गवर्नमेंट कांग्रेस का सारी बमजुआं के माने डेवलपमेंट काम क्लेम की कुछ तुम मतलब अंतिम ना मतलब बोला कांग्रेस के डेवलपमेंट वाली सब अमिना पॉकेट संति मत करो सेल्फ मत करो बल्कि से मेरी तुम आरोतिन ना कर भी ऑल इंडिया मत हलो दी बीजेपी गवर्नमेंट के मिपिक लो बांगटे मिपिक की अथेमा तुम के राज्य सरकार माने एकदम क्लेम के नाम में उजी तখন से राथन हेरेलो तबे नोन छेलंग लो नोन बांगे क्लेम ही बांगाली तोवार अंदा जो इवन तोवार नोन इवन एकदम नोन अन नोन बा फिटो के बसन ले लो 2014 पे नोन सेंट्रल गवर्नमेंट के सरी तान अन 2023 अन ले सिता में अलोंग किन तोवार के मियाबे लासी इली तुम नोन मत थरनंग को बीजेपी गवर्नमेंट कान में रात तुम चिनु लो लासी किसुम के बॉय तोवार नोन दाग 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 बंग के इली तुम बाजार पुलो ला खेरुनी पेन हो जरी केंते तोवार अन रात तुम कॉपी पेन तो